Auzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum bittuğandarım. Ötkönde kemşikliklerde getirbeyle namazı tüz okuyla dep video jasasam ayakta bir gana tengişçiler emez, ateistler emez, keverki bir tuğan degen musulmanlarım da girip şapkam için asılıptır. Ne için kızıl tüstü şapkanı giyes, ruhsat emez dep. Ama Allah halim, ben talaştayın tartışpayın, ben bilgenimi kılıp beş mal namazımı okup жүрüm. Az kayırlayın degenim tartışta, talaş tartışta çindiğe geçişiriz deydi. Oşolu meni aytkanlem 99 yılı Liviya Cemahriyesi de Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf Rahimalehi Şeyh beni kıyla nese yürütüp tartınbağınız sorasanız bilbegende cevap beret bilgender dep durup oşonda bilgenlem bağımda attın bile parz emez sünnetinde kazası okulatken dep anan başka namazlarda yoktu aytkanla anan cuma namazga barganda da körüp turganımı ayttım hazır köbü geç kalıp birinci rekatga ikinci rekatga geç kalıp anan jamatını okup oң jaka sol jaka salam berip ketip kalışıp atат. Anan ayттым эле билгенимдей туугандар bir rekatga geç kalsаңар imam oң жака сол жака салам бергенде туруп сразу толуктагыла деп bir rekat be iki rekat be деп bunu bir ayткан элем. Экинчиси жамаат менен жуманын парзын окуп андан кийин эле үлгүрбөй калган алгачкы 4 рекат сүннөттү окугандарды туура эмес деген элем. Мына эки каракеге кайрылдым, эки каракеде далилдеп беришти. Мурда устаздар айткан туура эле. Ошондуктан жамаат менен жума намазы окугандан кийин соңку 4 рекат сүннөт намазды окуп жума намазын. Андан кийин жана үлгүрбөй калган алгачкы сүннөттү окуп коюш керек, ошондо дурус болот деп. Ушуну айткым келип атты эле. Анан мечитте жума намаз окуп бүткөндөн кийин шашпагыла, жамаат менен дуа кылып кеткиле. Анткени жамаат менен дуа сонун силер айтпаган нерсе айтылат, силер дуа кылган нерсе дуа кылынат десем да мага асылып кетишти. Кийин ушу каракелер айтты, ачеке дейт, эч капа болбоңуз дейт. Бул жума намаздан шаштырып кеткендер негизинен салафилер деп. Алар şu cuma namazı okulgandan keyin dua kılıştı bidat deb esептейт деп туруп. Эми у каракелерден кийин мен дагы бир толукта киргизип коеюн. Эми көп эле баары эле салафи эмес да. Мешит жума намаздан, парыздан же сүннөттөн кийин туруп кеткендер. Көбү шашып атат. Көбү шашпай эле мүмкүн маани бербей туруп кетишип атат. Ошолорго айткан элем. Şu жамаат менен намазды окугандан кийин эми кичине дуага да убакыт бөлүп койгула. Eş ordu tibetsizlerge dep. Oşol. Anam men darегеме жылы сөздөр айткандарга баарына ыраазымын. Анан мен акарат кылгандарга, асылып кеткендерге мен жооп бербейм. Анткени баарын Аллах Таала тапшырам. Аллах Таала алим.